nga bigat siya amin kakapsat. Nakalive tayo po iti liwliwakin rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Facebook page, kasama tapo dito YouTube channel ko numutibiyang. Naka-on na ka po ti YouTube channel ko, kasama dito Facebook page tayo nga liwliwakin rayaw dagiti OFWs nga Ilocano kakapsat. Sumurot kayo po, numapan kayo ti YouTube channel ko, when no iti Facebook page, dato yung nakapo. Live iti dua nga account ito yung numutibiyang iti Facebook page kan iti YouTube channel ito yung numutibiyang katakayamin na po nga boy-boya. Hello katakayamin na po Emily Guillermo Aurora Castañeda yun na yun na Emilia Bayani. Kasi di ba nakita ka po man nakiki-YouTube ka man nakiki-Facebook page. Naimbaga po nga bigat na imbaga malim na imbaga review amin kakabsat. Manipod dito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain. Mabuyad ka po iti YouTube channel ito yung mutibiyang kasamit iti Facebook page iti liwliwakin rayaw dagiti OFWs nga Ilocano 2-in-1. Duwa ti pagbuyan nyo po, mapan kayo iti YouTube ko, mapan kayo iti Facebook page, sakit makita na presto di po. Kadagdamin na pong admin ko iti YouTube channel, Dr. Nak. Aldaw iti July 12, 2020, iti dahito yung aldaw, kabsat sa Domingo. Naimbag nga panagdayop damin dagiti amin nga OFWs. Dagiti admin ko di YouTube channel, umay kayo dito YouTube ko. Agbibigay kayo akong agbuya. Hello to Rilmi Viloria ni Anthony Alvarez apo dito ay apo YouTube. Hi to Melanie Gumarang kastamit apo iti Nicole Beltran kasjenak kakapsat kagayem. I Maya Garcia Live Nakmet Jajay Live Nakmet di YouTube channel ko. Flex ko on the stream ni May Navy channel. Pa-subscribe me na rin ko na na. I-subscribe ka madamdamang kapitwa. Alawon la apo na yung bagabungal daw yung amin lang kayo apo nga dato YouTube kasama kita tiya page.
Dahil yan po TV, isang sagot ko kada kayo amin nga awan iti labas ng agbuy-buya. Okay, YouTube, naka-live na ka po. Facebook page, naka-live na pa. Dahil ito iti para kada kayo amin nga awan iti labas ng nagwapo kan manong. Dahil yan buy-buya di YouTube, awan sound na kano. Maludip ka man manong. Di ako na magbasa. Pagparang man kalit mo nga nakapapalan, makabukay rik na padak abalasang. Day tatakdir mo anya na nagtaer. Nagtaer kan manong makapapangarbaruko. Arapaap na ka, siya sino man nga sabong. Nagkarap tangading, nagwapo kan manong. Nagwapo kan manong, pumaludip ka man. Umisem ka man, nagpaiba. Nagwapo kan manong, pumidag ka man. Italya umuman, tanaamu arupam. Kada kayo amin ako nga nagagwapo nga manong, naimbaga po nga radio. Ala ko no, ang kamali ng apo hangkay katkatawalatan. Naka-live na ka po di YouTube, naka-live na di Facebook page. Hello to Panik Crislin, Linda Tasani, awang sound na sir kunata. Kadiya di ka makita, no di ka makita, mas na ay tirik na. Alali mo dekti, rurut ko ken gura, no ada inas, ingka kasarsarita. Tapit papadaw, napudaw ang ipin mo, mangal alino, akeke ba apuso. Mariribukan pa'y unay to'y nakem ko, no intun ano agrayo to'y tignay ko. Nagwapo kan manong, pumaludip ka man. Umisem ka man, di mo ka di paidam. Nagwapo kan manong, kumidad ka man. Italya umuman, tanaamu arupang. Ayan kakabsata, nagwapo ka manong, nagpintas ka manang James Mark James Tupalan, Ma'am Lord Gildalong sa Paliho, kasama tapos dito to YouTube channel ko ni Parik Eritzlin. Ang mability YouTube apo, Linda Tasani, katakayamin na po nga dito YouTube. Kasama dito ti Facebook page apo. Ang bibingay kayo mo't apo tamay bili ato YouTube. Hello to admin Catherine Cantor dito YouTube. Kasama kini Mark James tong palan pasaraba. Dahil po iti first song ay sagsagot ko kada kayo amin na po. Pinanawak ni DJ MG iti murmuray kinlinglingay nga madama apo iti bingo da DJ. Ket kumusta kayo amin na po dita Kabayo, Ballesteros, Cagayan, iti dita San Juan, Ballesteros, Cagayan, kada kayo amin na po dita San Juan, ayan man nga parte iti Lubong, parte nga iti barangay iti Ballesteros, kabkablawan kayo apo iti naimbag nga rabiiyo amin nga awan iti labas na dagitay makiayam apo ti preload agsagana kayo na apo ta ikang kayo apo iti pa-question madamdama. Dahil ito po isagsagot ko kada kayo amin na po dagiti mahilig ti 7 inches. Ito
dito YouTube channel, so sumilip-silip kayo matapot ang kita dito yung YouTube. Hinal daw pumampa na ukato'y balay, pasaray parbangon ka na sumangbay. Ari ko tungang agpatpat na gagururay, sa sumangpet ka labsan nagbay. Nagrigaten ka sa sang maglunet nusut gasat, amok na bayag na kun nga isuksukam. Alawen bakit di ka naglibag na mukan tipasit atrak, maalampay ket tintiag paggaag. Pantanyay 7 inches, tagtula ka kadragsag, kukwayong tiyak pagpagnas, isut kaya't mo mapasama. Mapankang jay 7 inches, no isut kap na kam, hanapalin dayto irik na, kaysa metluk-luk wena. Kakatawa na. Nakiti mahilig ako di 7 inches. 9 inches lang kanyak, di ba mami? Hello Alan, admin. Agpating ganti nagdag kilapalimed mo, di ko nam nga takit jak amo. Siyak ti mabain idi kanito anadamag ko, ngemas kunak agin jajamu. Nagrigaten ti kasasaad, ngem aklunag nagsusot gasat, amok na bayag na kun nga isuksukat. Alawen bakit di kang taglibag na makam ti basit atak, maalampay ket tintiag pagaag. Mapankan jay 7 inches, tagtula ka kadragsak, ukwam tiyak pagpagnak, isut kaya't mo mapasama. Aktul mapankan jay 7 inches, no isut kap na kam, hanabalen dayto irik na, kaysa metluk-luk wena. Ay apaw, ang aninang mo nagtula ka kon 7 inches sa gasumdat. Nakiti mahilig ka po di 7 inches, apo dakkalo na tindag, mamatris no kasi ay kakapsat kang gagayem. Kapkablawak apo dagiti admin ko nga 13 nga dito nga nakakatawa. Kastamit apo dagiti viewers kan di supporters iti dayto nga page. Kastamot apo dagiti dayto YouTube channel to motivang nga awan kanu iti sound nakakapsat baka nyulatan awan sound. Kakatawa da. Kakapsat kang gagayem, pakadaan nyo kakapsat. Datoy inaramid ko nga dani yung kakabsat nga pinaulwak ti signal dita Pilipinas. Padaanan niya po di pa nang ibasak iti may nga daniw nga inaramid to yung motibiyang nga pinaulwak apo iti signal iti Pilipinas. Latamat ko nada. Nyati manain. O naglamos man itara ko. YouTube channel.
Naulpit adawel ti simang bay kanya. Si katatay inagaw na nganya dayo dito'y demnat. Nabayag apanawen nga nagibturag. Dalinduken sa di sinagaba. Dagdi mahilig tarak apo. Bayat kaawan mo, awan patig da ito'y biyag. Binubuskot oras sa naglemes tiyarak. Barbareng kunag, asikat ay malipatak, ngem no naglabesen. Si kamanentay awagan. Nakas ang biyag ko, tiinted mo akalak amak. Tagusto empayen, nga uray no pakataya. Di mo pinanunut, imbubus ko ngayan. Laksid na tita pusom, intanim nag-akas nilipat. Kaya po nga na ito'y YouTube channel. Apo ka, agsubli kayo kanya YouTube channel. Comment kayo dijay. Kaya po nga na ito'y page. Sumrat kayo sa YouTube channel. Apo tanaw, comment kayo dijay. Hola, Bar Christine. Kung na hello, kaday kaditiray datapo Bar Christine. Ngagmerienda po ngaghalo-halo. Ngipang pawulwan niya po Presidente Christopher Paz. Ada meeting niya po madamdama. Hello to Mama Floor Borday. Bayat kaawan mo, awan patig da ito'y biyag. Binubuskot oras sa naglemes tiyarak. Barbareng kunag, asikat ay malipatak, ngem no naglabesen. Si kamanentay awagan. Nakas ang biyag ko, tiinted mo akalak amak. Tagusto empayen, nga uray no pakatayak. Di mo pinanunod, imbobos ko ngayat. Nilaksid na tita pusom, intanim nag-akas nilipan. Di mo pinanunod, imbobos ko ngayat. Nilaksid na tita pusom, intanim nag-akas nilipan. Hello, bumangir na kon. Kada kayo amin na po nga natin Facebook page, bumangir kayo di YouTube channel ka DJ tayo pagpasong batak kakapsat. Pa-question na ka po di YouTube channel doon mo tidang, bumangir kayo apo DJ. Okay, first question apo nga pangabakan nyo iti 50 pesos, bumangir kayo apo di YouTube channel, di pagpasong batak hanga dito ayan iti Facebook page. YouTube di ayan nyo apo, taag-like kayo di nice, kunan ni Lynn Sabado Palacio. Lynn. Kada kayo amin na po dito page, bumangir kayo dito YouTube channel, tagpasong bata ka po, pa-question nat di jay. Aw pati mga abak dito
Kada kiti amin na po kada pay dito YouTube channel to mo tibiyang. Dito yapo ti pagpasong batak hanga dito anti page. Question nga pangabakan nyo apo iti 50 pesos ijay anti YouTube channel. Bumangir kayo apo. Kakapsat kang gagayem. Naimbak nga aldaw yo amin apo. Naka-live na po diti Facebook page tayo nga liwliwa kinrayaw. Naka-live na pa po di YouTube channel tayo po di biyang Roderick Molina Birokon nyo. Mapan kayo di YouTube. Tadi jay di pagpa-question na po. Iti 50 pesos preload iti YouTube channel tayo po di biyang. Mangted kayo apo iti 5 nga kadaanan nga nagnagan dagiti ballpen tayo dita Pilipinas. 5 nga kadaanan nga nagnagan dagiti ballpen tayo dita Pilipinas. Go YouTube channel. YouTube channel ako 5 nga nagan dagiti ballpen tayo dita Pilipinas. Go YouTube channel. Awan lata sir kuno ni Melanie Gumarang. Melodine Tolentino. Dati problema daw ang ano sound na dati. Api katangawan sound na mo dati mo live ko dito ayan di YouTube ko apo. Kasano aksong Batmanong kunada. Alaki i-type nyo lahat na i-type nyo dito YouTube channel tabasa lahat na po 5 nga kadaanan nga nagan ti ballpen tayo apo dita Pilipinas. Ayan, awang pa po, 12 po si Marek dito YouTube channel. Dito YouTube channel kayo po aksong bat. Big kuna ni Evelyn Numblas, ngam dito yung Facebook page. YouTube channel po, di papanan nyo, sumurakan nyo nga pagsungbatan. Inno na po, no, sino ti makaala di mga kadaanan nga nagan, iti ballpen tayo po, dita Pilipinas iri. Iso po ti mga bak, iti 50 pesos, preload. Ronald Panda Pilot kuno ni Parika Rislin 5. Ronald, hello to Madel Casido apo dito YouTube channel. Na kayo amin na po nga dito YouTube channel apo mabalin kayo apo nga ngagi pan iti link yo tapno i-like na data i-subscribe na po data balay-balay yo. Awan kano apo ti sound na hangko masapul ti sound masapul ko ti answer yo apo. Lisa Tasani, Linda Tasani kasano nga pa ko dito ka mo sound na ko nada. Dinggan nyo mo na dito page tapos imapakayagan si Reggie YouTube maulawak Mildred. Hello to Janet Tapuro kakabsat kin gagayem. Ipansyulatan na po tahan yung mga denggan 5 nga kadaanan nga nagnagan ti ballpen dita Pilipinas isura yung latan na po i-comment nyo dito YouTube. Hi to Faith Marie Gumarang ito YouTube channel da kayo apo ni Karen Laigi. Nya nagan mo dito ti YouTube channel Roderick Molina Karen. Alibaba Burgesa upat lang mo tintid na kakabsat. Reynold Panda Lotus Big kuna na po Pilot Pen 5 ti ipan nyo apo 5 ti message nyo apo dito YouTube. Hello, Jobert Makapagnis. Hello to Sir Jobert Matias Pagnis. Kakabsat kang gagayem, mariman kayo apong agsungsungbat iti 5 nga klase iti ballpen dita Pilipinas. Kaya kadaanan nga nagnagan na. To Maribel Lizardo, Tartalo. Panda, Vic Reynold, Parek. Parek, pilot ko na narong, apeng kata Parek na piliedo data admin, admin Maribel.
Wala mo mga po, nagbuya busing ko nada po dito YouTube. Ala kagag, sungbat kayo apay masabol yung sounds. Ay, i-type nyo lang po, dagiti answer nyo dito YouTube, urehan nyo mangagan, i-type nyo lang. Yuana Machas, Olive Pares. Awan sound na Emerita de la Cruz, utay de awan sound na, kunada po dito YouTube. Aping katangawan sound na. Apay ada cross kada friction na po nga naganti ballpen iti kada ka ununana. Hi to Melogin Tolentino. Pete. Sign language latan. Arts Jan Alexis Lon. Hello, happy watching. 5 po nga para surat na ganti iti ballpen. Kaya sumata po. Hello, testing mic. Hello, dito YouTube channel po. 40-40 ang buy-buya po. Ang kayo pa'y kumalasin na yun. Nimbang nga rabim sir, kinamin nga dito ay ko na ni Betsy Babes. Hi, Tiwi! Datsan iti MJ Sportwear kakapsat. Hi to Reynalyn Narante iti YouTube channel po. Madeline Casido, testing awan ti sound na po dito YouTube kunada po. Agi narasas kay latan na po di YouTube channel po. Kita oktuman no apay niya nga po nga ham na nga madina kayat po nga awan ti sound na dito YouTube ko. I-like you YouTube urehan yung mangmangag. Tiwi Datsan, kumusta kaya po tayo MJ Sportwear kakapsat kan kakayem. Na kayo po nga parami ti t-shirt, iti liliwagan rayaw, dagiti OFWs, mapang kayo lang po dita, Kabuluan is, Ballesteros Cagayan, ag parami ti liliwagan rayaw, dagiti OFWs ng Ilocano, t-shirt. Dagiti 40 na po nga dati yung nagti-Facebook iti YouTube ko. Alawon na po. Thank you very much. Congratulations na po iti YouTube channel Ginumutibiyang. Congratulations to Richlin Parek Richlin na po. Parek Richlin. Isurat ko po. Kajak nga makwa. Pare Chrislyn na po din nga baka po di YouTube channel. Congratulations, pare. Kaapsat kang gagayam, ta kayo po nga datoy
Na kayo ako nga dato'y YouTube, agsubli kayo di Facebook page. Go back to the Facebook page. Dahil doon po disagsagot ko kada kayo po dito yung Facebook page. Dahil di po dito yung YouTube. Congratulations to Parek Richlin, 50 pesos preload. Hello to Romel Sumalbag, Madela Reliano, 48 viewers. Maulaw comment sir, kung na maulaw wa garudan. Sumising manen init jay daya, manriput palbangun, arapap ka. Dayto'y pusok sika, di impit-pitik na, en sika ganayon na ng tagikwan. Inaldaw-aldaw at narigagay ka, mangikot kaya kay sunaarig na. Ket nagstulin di panawen sika ita nang pumpunas nulwag nusyak agsagaba. Now and forever when sika laeng niyaku tiyak tahigwa daytoy kariken ayatku. Nailay kontentot daluyong keng bagyo, itakin itiyan na nayon, sikatagid kuto'y puso. Nagkakasikala, ipatpatek ko, aging lamagsat angis ko, now and forever. Hi to Miriam Rosario Orbita. Hello to Yesita Pirupare, Aubrey Ugale, kakapsat, nagatong kayo. Dinamili kang dito'y panunod ko, kas aniniwan at dagatilikod ko. Nga uray nagaluyo, wenno agtudo at dakaaka, kanayon to'y sibay ko. Now and forever when sikalaeng miyaku tiyak tagikwa daytoy kariken ayatku. Namuray pumtengtot daluyon ken bagyo, itaken itiyak na nayon, sikat ang ikuto'y puso. Sa sikala ipatpetek ko, aging damagsat angis ko, now and forever. Aging damagsat angis ko, now and forever. Aging damagsat angis ko, now and forever. Hi to Ramos Esmi. Hello to Madam Ramos Esmi. Nga dato yan po YouTube channel din bayang.
Alabas na nyo bang panawan di YouTube, Maribel, ag subli kayo YouTube, entertain ng nagijag ag message di jay pangasim. Kada kayo am... Dadi aboy, di para kada kayo amin nga agbuy-buya. Ya, nga... Medyo maululawan apo. Rosita M. Tabunyar, Rutlin Mendoza de la Cruz, happy watching, Lilibet Villanueva Geron, Jessie Tapiro Pare, magmayat atakan tamser ko na ako, thank you very much, mayat ureno na kiyo-kiyo ka, mayat lataser ko na nilay na Sabado Palacio, Benedicta Dugard, Emerlita de la Cruz Otaide, presensya visitong palang hello auntie Maria Cherila Rolimer Domingo de la Cruz, happy watching ka na kaya na po. Makariro Mildred ko na ni Jessica pero pa rin napatengken ka naragsak ka kadin napnapalan nyo ako da kayo nga naode madama pa lang tiluto yun padaanan nyo ako iti inaramit ko nga danyo para iti signal dita Pilipinas dinaniwa ko na ako di signal yun dita Pilipinas. Hello to Joel Tagumasi dito YouTube channel Pinong-Tibiang. Hello Joel. Sagot ko kada kayo may po nga naka-online dito Facebook page. Kastamot na kasi pito nga nabati dito YouTube channel Sunod Tibiyang. Apo tawan niti. Ipangko ko mga admin ni Joel Tagumasi dito YouTube ko. Apo na-delete ko mo datay kuana na po datay comment na. Kada kayo amin nga dati
Kada kayo amin na po nga buya iti Facebook page. Dahito ya po ti sungbatan nyo nga pangabakan nyo di 50 pesos. Anya nga bilit iti nalaing nga manglais kakabsat. Anya nga klase iti bilit iti nalaing nga manglais kadag iti tattao. Go! 50 pesos inunana po iti Facebook page. Anya nga klase iti bilit iti nalaing nga manglais kadag iti tattao. Go! Kita man ang muya po. Go, 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 go. Anya nga klase iti bilit iti nalaing nga manglais kadag iti tattao. Go! Parot ko na no. Parot ka na po ni Martinez. Ni Martin, apay makita ti pekas mo sir kung na awan sound na di YouTube. Parot ko na po. Martinez, parot ka na po. Kung na niya kada kung kuna di Martin, aji ko na ka. Parot kung Martinez pa lang nga po ti sungsong bada ditoy. Dito YouTube hanyo pampanawan na po. Apo kasano. Mapagsasabay mi bossing ko na Martin. Anya nga klase apo iti bilit, iti nalaing nga aglais kadag iti tattao manglais. Mangkantyaw ko na nakidi apo, Martinez, alam, di pa mo datoy? Naudiak Martinez, uwak ko na. Lalaw-lawigan, Martin. Martinez, umarang melay. Martin, Norgy Biloria, Martinez, ala, baliwan nyo. Martinez nga siya nagsaumot iso na. Uwak, lesbimen, datarok orsulum. Nida Arapiles, Florida, kablaawang mampay amin nga taga Matukay, alakapan Cagayan. Dagiti kakalugaran mi kastamit iti Jained na Florida. Iti ka Edna, Florida, Kabatan, kinading Chit Ronda Garcia. Na yung baga po, kakok! Away na punaglakan! Isardeng mon. Congratulations to Catherine Escalona Cantor ni admin ko apo kakok. Kunan ako, supot ka na. Ada puso na na apo kakok, hanga Martinez. Tadi kakok nung ka, misis buha di lalaki hanga nagpakukit ka. Supot. Di ba alan? Supot ko na na po, di kakok, di ba? Hello, Sanso, ikaw na nga. Di ba? Kakok, kakabsat. Kakok, kuna ni Evangeline Tolentino, kuna ni Catherine Escalona. Kakok. Tako na nakaji ka ng misis mo ko. Supot ko na nagkandaji lalaki no misis po na kita hanapay nagpakokit. Diba? O diba po? Kakok, ti klase ti bilit. Tita Pilipinas nga nalaing nga manglais iti tao. Gasom? Pero okay ko na ta. Nalpas manen ko na ni Yon. Diba? No dati klase di bilita Pilipinas apo nga nalaing nga manglais kadag di lalaki nga hanganap pakukit. Chupot ko na. Iso nga kakok kakabsat ka nga gayem. Di ba mami? Bangla ko dala ko kita kon. Kakok ko na ako chupot ko na no karagsago ni aji kakok kakabsat. Di mayat kayo. Ilipas ko lang di may isang oras dito yung YouTube apo, isang konto dito, ang concentrate kiti Facebook page tayo. Kung maulaw tinumutibiyang. Congrats admin Catherine Escalona Cantor. Sana all kunani duel Salarom Pakleb. Duel Salarom Pakleb, happy watching. Barbaro kasi marak datoy. Kastamet kin ni Mami May Abdel Bilat. Maulawak apo, 89 viewers, happy watching ka na kaya amin. Sikat ni amin ko, congrats sa winner. Di ba kako? Tako na di kako apo na makakita ti lalaki ng mismo ta supot ko na. Iso nga ti bilit nga naling nga manglay sa po ko, kako. Kanjawan na kita lalaki nga hanga nagpakukit.
to Manong Benz na kayo dita Nueva Vizcaya na yung baga pong arabiyo dita Nueva Vizcaya ni Mr. Benz na kayo. Laina, Sabado Palacio, hahaha. Agpay simot ako. Agpay sumot kakabsat nga kantyawan da di kakok da kiti lalaki nga nga nagpakugit. Iso nga nalay nga manglais ko nan. Hello auntie ko nan. Moverte es mover tus pies, pero también tu cabeza. Porque al moverte y recorrer caminos... Dahil apo ti parakata kayo amin nga awan iti labas na. Kakok kunan ni Norbelin Orbi Parbo. Wen paisuk so na los bininda karok or sulong. Iti YouTube channel doon mo dibiyang apo sublian nyo at mintano entertainin nyo kitili mga nabati. Oliver Rivera Lizardo Tuaw. Dito yun ako na wanti ulo dyan YouTube ko na. Ilipas ko lang di may sa oras dito YouTube apo ta. Itipag di YouTube ka maulawak Mildred. Del Tango dita Payaganis Ballesteros Cagayan. Happy watching kada kayo amin na po kalugaran dita Payaganis Ballesteros Cagayan. Ingat kayo lagi ko naninida Arapiles, Florida. O apo nakaduti katawadan. Janet Tapuro, awang ka di sound na YouTube, taram na to apo, yaka mo no kasano pa nang i-adjust ko. Hello to Banji Rieta Plan at to Crisia Castro, Janet Tapiro. Thank you, auntie, kastamit ka na kayo ko na ni Mami Mai. Kayo, hello to Ayla Rose sa Campos na Daria, ni Margie Guillermo, ni Alvin Pescador. Shout out po dito sa Los Mawelos. Hello Alvin Pescador dito Los Mawelos. Duel Selamon Pakleb nalpason ko nana. Urayin nyo po iti sumarunong question manain. Ilipas ko lang yung YouTube di may isang oras. Oray ko 54, 6 minutes lang na po. Dahil di po di para kada kayo amin, urayin yun to sumarunong question na po. Denggun nyo lang dati isagsagot ko kada kayo amin nga 78 nga naka-online iti ito yung agundaway na imbag nga rabiya po, na imbag nga bigat malemken aldaw yu amin nga sangapada. Thank you very much for watching. Hello to Bet Sorita Madrid, Yumani. Hi, watching from Jordan. Alberto Estabilio Jr., happy watching kapsat. Eupemia Rabilas Collado Carao, happy. Kumusta sir? Makita na. Tawon makikita kaya po. Ang comment kayo apo tanong mabasa. Nung lamang malabsak ako, dispensaran nyo apo. Hello to Bebe Galan. Hi, hello po. Konana po. Agnanayon nga yayatin kayo apo. Hindi tayo nga bundaway. Christine Joy, Adriano Dagio, watching. Gina Castillo Capico. Hello po Sir GF
Pangasinan. Armida Gale. JB Meets Angeles Labon. Happy watching ka na kaya amin ako. Aghahay na ka po dito YouTube channel. Tada nabati nga pito. Ada nabati nga pito ako dito YouTube channel nga buy-buya kanya. Nalawlawang di pa nakita na ka natin pekas ko. Mean Lizardo di Payaganis Ballesteros Cagayan kastamat kin Mary Flor Rivera Salutan ni Josephine Arguero Gumarang ni Che Ruelos ni Marnie Ramos Unsua Kayari Pet Bautista Calong. Hello sa lahat ko na po 80 ako nga viewers, thank you very much. Sa asawa ko, Richlyn S. Parek, musta ko na. Miss you. Hello ka, hello si kati amin ko. Kagkablawan na ni Richlyn S. Parek. Hello also to Sir Errol Juanay, iti ay linaw apari kagayan. Happy watching kang kaser. Kastamit kini Juliet Ubay Evelia, ni Rosalinda Kawili Regidor, Merly Ramos Utsuwa Kayari, Maribel Eslabon Lizardo, bantayak na tayo YouTube unser ko na. Thank you Maribel. Christine Joy, Adriano Lagyo, Jimenez SM. Hello kalugaran, watching from Holy Land, Israel. Jimenez SM. Catherine Escalona, when admin, bantayam nalain ko na. Hello to Ma'am Lorgilda Alonso Paliho Tamayo, ni Juliet Ubay Evilia Sir, pa shout out kadagiti taga Sinarag Apari Cagayan from Milan, Italy. Kasamit kinilay na Sabado Palacio ni Merly Ramos Unsua Kayari. Hi sa boyfriend kong may asawa ko na. Eupemia Rabilas Goliado Karao, kumusta ka sir? Taga Palok Ballesteros Cagayan, nakser ko na. Kumusta kayo amin na po nga taga Palok Ballesteros Cagayan? Nilay na Sabado. Love, love, love ko na. Apo tinapintas nga kayimi ako. Nagbilbirap di nga hati Hawaiano ni Madam Mari Aquino. Hello to Florcina Lizardo Maserame. Hello manang ni Santarin Santiago ni Mari Aquino. Hello Philippines. Sir shout out Aksidanak ti Sinsinan pinapaitan. Ako nagimas na pinapaitan na po Mari Aquino. You're welcome po namin ni Sir Errol Juanay. Alawan kagabsat kan kagayem, agnanayon ngayayaten kayo, babay na po ti panagbubuya yung inaldaw. Hanyo matlawa po nga inaldaw nakngaglayban. Agsakit ti karabukop ko apo nga maagkam-kamatak ti followers, kastamot ti subscribers apo. Thank you kadagi 23 apo nga nag-thumbs up dito ipe YouTube channel tinumutibiyang. Katoy ni admin Madela Casido Arellano Casido. Kastamat kini admin Maribel Eslabon Lizardo. You're welcome ko na ni Sir Errol Juanay iti alinaw Apari Cagayan. Kakabsat ken kagayan, dahito yan ti sumaruno ako nga okay, dahil na po ti sumaruno po nga question nga pangabakan nyo iti 50 pesos. Siyempre 50 po. Agyaman na kiti Agyaman na kini Gaylord Nicolas ken di may sa po nga anonymous nga gayem tayo po nga agi sponsor. Iti kastamit kini
naganatubingan ni Mr. Rona po dati nangabag iti subscriber nga 1,000 iti subscriber kakabsat ni Krisner Rona dita kan asiguro anak ni Jennifer Rona daytoy kakabsat kan kakayam daytoy apo ti para kada kayo amin nga wan iti labas na. Okay, question ready. Hello to admin Architect Cheng Wei Luzardo Lenglun nga bambantay di YouTube channel ko kakapsat. Ada 24 nga nagtams sa PJ, ada nabati nga 5. Dato'y na Facebook page sa aminan. Kalpasan. Okay, pasok ko na po din muna nga sumarunong nga question. May katlo nga question. Siwit, isang sagot ko kada kayo amin na po. Hello to John Ray Maala. John Ray, kastamat kini Raymond Yes Tanyesa Manuel. Kastamat kada kayo nga buy-buya sir muli na ta lalabs da kamit agan anos ka nga sa ubaring mga bakat di loteriya po na abdi lang anghel ka kuma kapsat Maria Aquino. Ure anak mga bakti loteriya kapsat Mari Aquino basta dagpautang naragsakan naragsa na kon. Ure anak mga babaka puti loteriya basta dagpautang hangko agasat pa iti mga bakaka agyaman naklatan basta dagpautang. Hi Rislin Parek line ng Sabado Palacio awan metsaw na YouTube ko na no. Alawan kakapsat, ito po ti YouTube. I-concentrate ko lang di page. Uy ka nakamay sa oras na kapunga nga nagla-live dito yung YouTube. Wapo, ayusok to. Ito sa marunong pa nag-live ko ti YouTube. Ikatag ti YouTube channel kakapsat pa lang. I-concentrate ko dito yung Facebook page tayo. Okay? Thank you very much kadagiti nag-thumbs up apo dito YouTube. Kaya dagiti nagbuy-buya, dagiti gwardiya po di YouTube channel din mo tibiyang agyaman at kada kayo amin na po. Thank you very much. Inadab ko po dati computer ko nga barong diya ka mo ngay set up concentrate ka po dito isa lang na naputi pagbuyan nyo dito lang Facebook page tamaulawak mo tapo kapag paiswanan nakakapsat kang gagayam da kaya po nga buy-buya tatak umapo iti singing contest ng mga po tag problema po dagitoy contestant iti signal da handa ka doon maka-download da po iti Smule handa nga naka VIP po iso nga medyo awan na po iti singing contest tata into no sumarunong Domingo apo kits oray no awan kakabsat adanak apo nga mang ray aukin mang lingliwa iti daytoy nga gundaway kada kayo amin na po ket tapno masulit yo apo ti panagbuya yo question and answer ti ado nga itid ko kada kayo babayen ken ni Mr. Gaylord Nicolas iti
madaydayong barangay secretary iti Kabaritan West Ballesteros Cagayan. Kastamet kenti may sapong sponsor tayo. Tinagpailingit iti Anonymous from WGA kunanan sa datay. Nalipata mo tan, baka rong dati bagbaga. Kastamet kenti MJ uniforms and t-shirt printing kakapsat. Iti Bastikoy Philippines, iti Ballesteros brands, alakapan lasamkan, kastamat iti Flora Apayaw brands. Kastamat apo nga agyamyaman iti kadakayamin na apo, agyamanak metkin ni Kapsat Mari Aquino. Kakapsat, siyempre ako nga ikataniso na apo nga sponsor tado tinaitultulong na napo ditoy nga live streaming to mo tibiyang. Okay, dito na po dito ya po yung question nga pangabakan nyo iti 50 pesos preload. Siwsiwit. Masiwsiwit kaya tan na po ti may patukar. Okay, ready. Inunaan maminsang kayo lang apo nga agsungbat. No, in doubt kayo iti muna nga agsungbat yo, mabalin kayo mamindo hanggang mamilo sa anan akadi. Hello to WC nya kunana jay. Aday bagana. WCA kunana. Word cruise. Nya di spelling na tayo na po. Iti may isang ahensya iti tour company iti WCA guri ka. Tama dyan makabasol kung dati napintas nga balasa nga po. Agyaman na iti WCA agency. Kada kayo amin na pong maki-contest iti singing contest, iti grand finals sigurado. May sa kada kayo po iti makaban round trip ticket by airplane. Nga mapan iti Boracay po may sa iti giveaway iti WCA ket i-sponsoran na po iti WCA iti siya sino man nga grand champion iti season 2 singing contest. Trip to Boracay good for one person only. Back and forth iti aglugan na po ti aeroplano ti mga bakkarabsat na po nagswerte. Thank you very much WCA. Ken daytoy Anonymous apo nga sponsor ko iti plane ticket nga mapan agbiyahe di ay Boracay jakpay nakita ti Boracay siya kumamot ti ilibre apo WCA. Ayan na ti kami natin papel ko dito yun mami. Kaabsat kang kagayem dadya po WCA iti mangsagot ti si abagan na po iti grand champion kakabsat ken gagayem ken ipakbakaw na ken ni Joel Florido tagumasi kakabsatan na pay mabalinte agpagbiyahe nga Panjilocos nga panagkanta di jayan ti stasyon ni Madam DJ Mel Passion Dugay. Mabalinton na po mapantuma agkanta di jay guest DJ Ilocos Norte kas na i-promise ko apo di grand finals iso nga kada kayo amin kakabsat nga interesado nga maki-contest iti singing contest yak ikantilim limit na napo ta medyo narigat adu ti aglalo no taga Pilipinas ti contestant narigat da nga ikwati ismule da po handa mo ti manipulaton dita Pilipinas ket agyaman na po ti WCA nga isunto po ti sponsor iti maysa nga trip iti Boracay iti mga kakabsat back and forth aglugan ti aeroplano kakabsat kasla nagabroad mo langanan kakabsat. Siya konser ko na nisikat ti amin ko. Sino ti nag-enjoy itay kada sa nga nagka-live ti raffle draw ko na nakakabsat. Makisalinak ko na dapo. Iso nga kada kayo amin na po nga naling ako makanta iti Smule. Kunana dati manager dati agtatrabaho ti WCA tour kunana po iso apo ti kumpanya ti paggatangan ti ticket ti aeroplano ag ti barko amin na po nga dagiti agbiyahe iti WCA ayan nadtan niya ti World Cruise agency kunanan sa tay nalipata mo tin susulat ko di rabi kabsat itid mo man dati meaning nading dati meaning nadi ba WCA tao di siya kaya mamon WCA insulat ko dito kaya mo mabiro ka nun dati apo ti kapintasan nga damag kadagiti amin nga contestant kakabsat agasem trip to Boracay
aglugan na po isunat ti aeroplano back and forth dati mga bakti grand finals ti singing contest agyamyaman na kakabsat ta siyempre no mga bakti 10,000 adamo pagplete na dijayan na niya anya adamo allowance nan mabalinon halang libre ti free lodging board and lodging na WCA. Siyempre, alam nga mapalagpas siya, giplete mo ti aeroplano, kompleto na, may samot lang ti shoulder yu apo. WCA. Ading, agchat-chat kanya. Halang mabalin ti the board and lodging na plus the airplane ticket nan. Ako, dumawatak pa lang matapot ti o makikwanak pa lang tumawarak pa lang kakabsat kang gagayam. Tangay, siyempre, no, baro da di mga bakapo ti grand finals. O, plityan na di ginubya na di duwada di nga papanag-hotel di jay Boracay yun, nag-imasan. Mamano lang nga to dahil nga privilegyo kada kikita amin na laing apo nga kumakanta. Tana siya sino man, ti agbalin nga grand finals ay grand champion na po iti season 1, season 2, singing contest, trip to Boracay with back and forth plane ticket, jaka mo no kasama ti board and lodging. Mangbirok kanto ti babae di jay no wan tinubiam nga kwama po, nga iba pa mo hotel di jay Boracay. Jak pinakita ti Boracay, nagswerte kayo, nda kayo apo nga nalay nga kumakanta. Dahito ya po iti, para kada kayo amin nga awan iti labas na. Kung kanya ko na natoy, WCA means, stands for hello to James Ryan Aaron. Naglabasik day taro pam iday mo anaahitan sino katampi na ugedam buok mo anakulayan pintas nga aglaplakosanan tidakas nahan nga nila kay mo tiin ka isagsaganaan Anmet nga kay makibibiyang no isuti pagragsakam oray pa'y amin king kakit na yunam sa ngulikod pa ekstensyonam angin ko may sardeng mo kuman talakay mo alipliputam kaisuti na nga klon kanyam idi bardani meaning nga po di WCA World Cruiser Adventure Travel and Tour. World Cruiser Adventure Travel and Tours kuna na po. May sapo nga kailian tayo tita Ballesteros Cagayan. Iti kasla manager na datoy. May sa ahente apo iti dito yung World Cruise Adventure Travel and Tours. Hello to Dario Olani mo kakabsat. Dahito ya po iti question ko nga pangabakan nyo ti 50 pesos. Go! Ready, ready! Ready 76. Maysa, di question ko apo nga pangabakan nyo ti 50 pesos preload. Maysa nga pagsasao nga pangawawag yu iti dakes kadagiti babae. Go! Maysa nga pagsasao nga dakes nga pangawawag yu kadagiti babae. Go! Mamano ating manggagyo iso na. Manggagyo dahil nga palabrawon no maysa nga pagsasao kadagiti babae no awagan dati kasjay. O go! Wow, Boracay sana all. Puta ko na no. Mabalindata nga mamano lang nga po tini awagan tayo di kasta gaga ko na okay ninam ko na sayet. Garampi nga tapo nagado na po. O nagado nga pangawag dati babae talagang irarumunda dagiti nga tattao dagiti babae apo. Puta ko na ni Alexander Andres. Na po narigat ni bagat ti putas. Garampingat kuna nakapo. Gatel an Jen Rayams garampingat sir. Kastamet kay Balangkantis.
Garamping at awang paya po. Gayanet. Alawan kakabsat, nanalakon. Naala ko na po iti wag mo tayo bulpen ko maneng. At naala ko na po, nga nangabak. Kung nada kakabsat dito karampingat, gagatal, karampingat, sumayet, nya pa itad duma, pugartit, kung nada karampingat, ari nyata, arkat nya kitan, karampang, sumayet, kung na ni Mami May, hahaha, kung nada bukang, balangkantis, pokpok, nagado, ala nagrega motin, api kaya yu apo ko babay tikas na mawagan, nagriga magayam ti babae na po, nagaduti awag da kanyadan, nagriga mo tan. Kada di babae nga nagkakahoy apo nga impos ko dita nga nakitak lang ti pos nga tinulad ko apo nga impos. Apo nagdidibati tila babae kada lalaki di apo makasusamak. Nagadu apo ti ko ada gaya na ada hello mabalinti ag shout out sir kunana ni Seita Garcia Wen mabalin kakabsat. Itiram lap tadatak pangablaaw mo, tabarbarang no agbuy-buya dagiti kay kapapagayam ken dagiti pamilya maapo no dadta ka Pilipina, dadta ka abroad, bang buy-buya anda ka po di Pilipinas. Mabalin na po shout out kay Latta. Sikat di amin ko pampam kunadag na yes nagadon. Rumwar mo to na po dagiti pangawawag yu ka dagiti babae nga ahang ko nga sinanapon na po nga dagiti daduma lang tayo awagan da adupay lang nga porsyento dagiti nalimpyo nga babae apo tado dagiti daduma gamin nga mangilaklak amda dagiti padpada da apo nga babae nagado nga pangawag da ngaglalaok ngamno talaga nga wanti aramid yu apo hang kayo nga masilyan iti daytoy nga balikas nga pangawaawag da. Shout out tayo sawak ko na ni Marinel Guillermo, Fatima F. Villaflor, gumayanet nga taako na. Sumarampiting ka man nga babagutan ko na dano daduma po. Nya mo dadya yun. Alawo na po. 90 apo nga na online, nagyaman nagkada kayo amin kakabsat. Kahit naala ko na apo tayo nangabak. Hello everyone, hello to Justin Balalwa. Hello katagiti amin na po nga 90 nga buy-buya. Agyaman na kaputi ay ayat ka na anos yo. Adapaya po 86 Justin Balalwa haha ko na. Gumayenat ko na. Sarampiting nyapay pampits ko na da. Wano Pokemons kung nada kakapsat, di ba? Di sosyal nga pangawag ka di ba? Bait at nga medyo agagatal kakapsat ka Pokemons. Uy, datagita Pokemons kung nada. Ni apo pinasiat da apo atay balikas nga Pokemons kung nada apo. No Pokemons kung nada, o automatic na kita inalay nga Mildred dagijaya na po nga babae. Awang ko nga po ti papaspasagilan kata kayo amin ngomno daw brayo siyempre ti agsida ti sili isu ti magasangan di ba ma'am Lord Gilda salepet ko na da po Betcha iya Rubio happy watching kata kayo amin na po may salang apo tinakita nga naganser ti kastoy so nga thank you congratulations to Esor Borja Pascuahan kung ikanti puso na napo tamadlaw yung iso natin ang abak Mildred ko ni Gerald Tango ni admin congratulations to Esor Borja Pascua kakapsat nagdungdungag ni Esor Borja Pascua
Si kaapoy tinangabag iti preload 50 pesos. Mabalin kun to nga ilod into Lumartes kakabsat. Amin nga mga abag iti dayto nga question and answer portion. Agyaman nagkatakayamin na po. Ni Roslyn Parek, Rinslyn Parek, kastamad kiniadmin na Catherine Escalona Cantor, ken ni Esod Borja Pascuapo, ti winners tayo pailaan. Agyang kayo po dita, takitak manusin mong bat ni MJ, ni Medemanong Medel Guillermo, at sponsoran na po ti may nga free t-shirt, iti liwliwa kenrayaw, dagiti OFWs nga Ilocano. Ti saan apo, buya madamdama, ta iftid ko ajay pangabakan nyo iti may nga t-shirt, handa po nga maala iti abakan na no, awan dito'y nga abuy-buya po. Masapol nga stay in apo, stay put dito nga abuy-buya. Tapno maala ginagan na madamdama, abakan na ti may nga free t-shirt iti liwliwaken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Ti answer na kakabsat ko, pugad. P-U-G-A-D, pugad ko na na. Diya mo na katapat na kaputa ko natin sa tayo, pugat ka kung ano ka na madama laban. Erlinda Pueblas, anyat answer na sir ko na, pugad ng lawin. Di ba pugad? Esor, Borja Pascua, agyaman natin ni Miss. Diya ka mo no Mrs. Datoy. Eser, Borja Pascua, congratulations kabsat. Ay Said Garcia, dito yung nagmalat ti taga Balesteros ni Plo, dito yung Manila sir, kung na nagka-Balesteros na Flora Fernandez, Kablawak, ipag ko ni Rona Italy Alicia, Agron Fernandez, Kentay, Kanagak dito Hong Kong, ni Melanie Fernandez, Ken amin nga tabats 82 iti Quezon Colleges of the North, from Said Garcia, estudyante ni Melanie Lani Fernandez. Anusat na awan, dirituenda. Ayan na po, congratulations to Eso Borja Pascua. Ag message ka man present ko na, dajay, tapan ko na nakakabsat. Okay, mayat pa'y kayam, tapan pa'y dahito na nga bagayam, pugad kakabsat daw dawatak nga word nga Ilocano nga kaslapang nga wag dahi ti babae nga medyo adagatil-gatil na kasla badyak amuno. Julio le encanta conducir, pero conducir. Inya nagagatil ngam sa bawil dajay no kwa. Pero hay algo
Dahito yun na po, iti paspasungatan nyo. Tay basa ko na po dato eh. Dahito dahito ya po nga daniw ko, inaramid ko tataya po, yung kamakam ko. Katak ko. Mairapak kundi silaw. O iya kita nyo na po no kasano ti panang iya blood ko daytoy. Daytoy nga dani way naramit ko apo nga pinaulwak ti signal ti Pimanaw nagkatorsi nga tawong ko dita Pilipinas, aging gayta po nakapsut lata iti signal taga di cellphone tayo. Nagado, nga nagtatayag nagngangato, nga antena dagiti aglalok nga ay stabi kita paglolodan dagita nagnagan dagita po ada globe, ada smart, ada TM, ada talk and text no apay kidi apo nga nagkapsut ti signal yu apo dita Pilipinas. Tas nakunak idikaw man kakabsat nga tapno masolbar dagita po nga problema yu ta nakaapoy ti signal nga talaga ta Pilipinas kaya hayo kon saan fuera dules buenos apo no apay apo nga handa nga maara kuno may maramit ti solusyon na data tano po sa apo ti internet jak amuman hanamagag nga presidente apo ta maramit ko ma
No kas jaya po, da kaya po ko dati Pilipinas, tano pumintas ti sa yati signal yo. Ang kayo bubutuson, no handa papintason ti signal yo. Nya serbida dagiti apo nga mangitorturay, no handa papintason ti signal yo apo. Taday ta signal apo napataglaunay ti maysa nga tao, tapno makangeg ken makabuya apo ti bold. Dagiti bold nga aglalao kita na damdamag, wano niya apo. Nasisita po ti signal. Inya ti serbing agpalod ka tinagangingin ano naham nakapoy mo ti signal. Agkwarta lang nga po dagiti da dumo-dumo nga paglolodan nyo dita. Diba? Nya kun kuna da do nga minulay ti signal kuya iso nga agiginuyod da. Daka mo tapat ti signal agiginuyod da kuna man lang no tao ti guyudon da ti rabi. Yan po. O duwala ko magamin nga signal ti alaanda po nagadunto magamin nga signal nga aglalawak ti pipaypainda. Kada ili at antena ti duwa nga talo nga ako ti internet ngam nakapsot. O masadagman in teleksyon kumapsulat naman in signal yapaw. Di butos yo, dati agparamid tinapintas nga signal apo tano makasagap kayo, iti napintas nga signal. Inya serbina na nagtatang nga to nga tower no awan ti bakunot na nga signal. Dati kumatikon dagiti apo nga commentator, ti kapsat ken gayem ni apo hanak nga commentator dito ya apo awan ti patpadunggi asak dito nga sawsawak ngam kid di apo may papanlaang ti signal dati bagbaga dito. Tabarbarang makadanon apo nga tapapintasan dati signal yo dita Pilipinas takaka si apo dagiti adda cellphone na anya ti Serbia po ti cellphone nga nagpipintas nakangingin ano awang mo signal na di ka pala ibabar kakapsat kang gagayam kakatawa da. Umatang tayo po, iti 10,000, 15,000 nga klase di cellphone, nakawid tayo, awan signal na niya serbi na ibarsa mo na po ta cellphone. Iti tiyempo mi apo, di damdamok tet ka cellphone, apo 5110 tayo antena na umuli nakpala di jay anti santol. Umuli nakpala jay inyog ta, makala nakti antena di jay signal nga gapo jay apari kagayan ide. Ay, mo, maulawak Mildred. No progress at all, no signal di pagpapatangan tayo apo. Gusto launay sir ko na da apo kagpaypayso at nagsasalawa-sawa apo. Base apo iti experience ato ni Mutibiyang nga idinagawid kami apo di 2019 duwa ti cellphone ko. Ag-chat na di balay ni awan inidep ko na po at awan mo ti signal na mapanak kano pala di ka bakiran nya ti takkunak nga mapanta bakira po no kas jay gumagpalod nak ti gimatang kami ti SIM card apo nga TM ala awan mo dati internet na with internet with unli tech unli call kung kunana kasano mga aganli call video call kung kunana kasano apo nga aganli kano awan mo ti signal na nyo yan nagarot ti pagsiatan na po. So nga nagpaiso apo datoy uray no makadanon ti lalok ditag paypaiso datoy nga talagang uray no so lodam apo iti 1,000 data cellphone mo data SIM card mo hangkan tulat nga makala tinapintas nga signal no awan ti wifi mo uray no da wifi mo agsaot to pay laeng. Daydi apo iti agpaypaiso. Uray itakuya, boss. Umuli jay bubong, muli ka jay bubong ko na ni May. Isupay? Para ka dagiti amin na po nga nakapsot signal dati sa Pilipinas. Bro, dagawit tayo, nagpipindas ti cellphone yun, nagninginawam, makadanon tayo dito Pilipinas. Apo, awam mo signal na. Useless, kakapsat kang kagayem. Ay siyak tiyag sang
Tek ko amin ken ka ayat naknon sang ano sakti rit nga kaglat ladingi na ilaw-lawan ti puso Para kada kayo amin apo. ti pinili anya ka rin nagbasula tapi nanawan na ubaw dagita ka rin kaniya tingang namnaman na aniya ka di aramidek ganda ko na si kantay lipatek at dakanit lata dito'y lagi kukit at tagainip aniya ka Kuna ni Auntie Juanita Lizardo, kapsat Orbi Lizardo, mapanak ka no di turod. Kasano nang tinubalasan nga nagpintas nga nagaputi aburod tayo mapanit turod. Apo, di da pa'y raypan, no mapambalad dumawat ti signal DJ turod. Apo. Oh, kakapsat, agpaiso ating bagak apo. Tamayat kayo ti kuskusto natin, dati naniwak nga talaga tabarbarang makadanon nga papintasan dan na po ti signal apo. Yaka mo nun niya ti sino ti reribukon yung ahensya ti gobyerno tano pumintas ti signal. Ngaw-ngaw tayo ngaw-ngaw dito yapo no awam ti aksyon useless lang ta. Di ba Leia Pascua? Nagawid ni Leia Pascua di Burgos? Nagpinta sa cellphone na, 20 mil sa 30 mil ti bayad na. Ay lokana, wamot signal na, useless nga napinta nga cellphone, no awan ti signal kakapsat kang gagayam nga masagap. Di ba Leia? Dahil ti problema kiti nagawid kami nga talaga. No manong SIM card ti ginatanggatang mikin ni Mami May, tapno lang karon ti unlimited text kada unlimited video call kada unlimited kung kunana. Useless nga nagpangsyon na datoy pay lang ako dagiti SIM card ko hindi nga ginatang ko ta Pilipinas. Hello to Clara Tarocumani, Lilibet Villanueva Geron, ni Melan Regit Pichay. Han na pumintas kuya Bose Abos, kadino nabingsa atay may nga signal, dahil linamit di bangir nga signal. Isungarod kakabsat, nuti ka do nga signal dita Pilipinas ag sasamparak ag lalaban ti signal iso nga bumaba ti signal dapo. Tano duwawo no talula ko mga signal ag nalakalang kumapo iti panagalatay ti signal angam nagadudamat kasano yagar dagiti kasla yarig tayo apo ti chismosa nga dagiti isong ado ti chismosa kasla kasjay anaka tanapig sa ti signal dano chismosa kuma. Okay, ready kayo na po ta anayak apo datoy abakon nyo? Ready kayo ta sumarunong question. Sagot ko kada kayo amin na pong apoy-buya. Kaya problema ti signal na. Nga nakapoy ti signal. Aku
signal yo. At iti problema mi nga OFWs. Nakapo iti signal yo apo tang no nalalaka kayo kumamot nga ma-video call. Iti ta Pilipinas. Tinapig sa apo ti antena na unapig sa signal na dagitay kismosa. So, ito mo. Napig sa signal dagiti kismosa kakapsat na masakap da. No ayan na dahil damag ngaglalaok. Diba? Ang kakatawa ko yung paiso mo. May paiso kang kapsat. O kung na nanti Juanita Miranda Orbit Lizardo talaga anti nga napigpig sa pay signal dagiti gismosa ng signal di cellphone nyo dita Pilipinas. Paypayso ayan man nga sulit ti lubong itayan nyo mas napigpig sa ti antena signal dagiti gismosa kismoso. Paypayso datoy. Handa pay nga dagiti agitay lalaki kang babae no nagkuyog da ka. Handa pay nga nagkayda kay bagatang na nalpasan ti raya-raya. Nakita talaga nagkuyog nalpasan ti raya-raya. Kuna din sigida. Apo aya nyamatan. Napuntaan no na pasurutan tay bagas ti aba kung kunatan to. Bye-bye so po. No, duwa lang nga nagkuyog nga kung balasang po, napanda nag-date ko nada. Oray lang no napanda ko mamo, nagaramit ti assignment da tagkaswalaan da. Narabiyan tay balasang ka. Nya ba yung narabiyan ka ta na bang ka nakidate? Dajay, tika po na. Nangagdalang kakapsat nga umariwawa datay agasawa di yung nagtibalay da. Aga-ariwawa da nga doon nga agasawa. Tamuda nagringringgor da sa magayam ta madamati romansa. Kitaan niya po kay papanan namin na po. Kasi ada talagang agsesix kakapsat nga umariwawag lalo na tayo babae uno tayo lalaki nga umariyang ang. Kakatawa kaya. Di ba mas gusto ako ni Sawsaw? Ay, umariwawag niya kasawa kung na nagringringgor da, kung nagtitis mo sa hanggayam. Madama tilaban ti kama. Nagtitis mo sa kakabsat ka, mangluto ko lang ti bawang, samo igisat-gisat ti bawang, kunada ko, apo nagimas ti si dagiti karuba, kunatin si kita, handa lang mo nga, nagprito ka lang ti bawang, awan ti karnina. Ay, kasta apo dagiti chismosa, ikandamin ti kapapanan nakakabsat, kakatawa. Agsagiwanin dati siyang kapo. Hen me amonte ne kumungem at takasta nga bagata sa anda nga amungem gayam nyaji ko nada ni manang at gayam nalpasen ko. Di ba manang pay sumad
At agpaypayso, ngam adamo hangag paypayso, nga idanon dagiti chismosa kakapsat. Api nga chismosa kada chismoso ti tapik ko tatangal daw. Ala adu gamin ayan man nga sulit ti lobong kakapsat. Tay ko na nga dahil nga no, nangagdala nga po nga da nag-aarang nga nagring-ringgol nga gasawa. Baga nagring-ringgol nga madamagayam ti laban ti kama. Tanariwawa tay babae. Talag iskandalo sa garon. Siya naglaloklam ko na. Right. Kaya order ko nga t-shirt ko na na. Tatanimanong medal na Guillermo kakapsat kan kaya yem. Awan ako. Amuyo dito yung apo, adadi nagganami apo nga balay. Di ayam mi gamin ka ada divider na lang apo dito ayam mi. Apo parbangon alas 2 ada agan anal nga umayeng naglalapas lapusa. Gungun ko ni mami gungguno na papi mangagmo ajay agim imas ko na. Badam lata nagim imas no kaya mo sabayan ta. Ay, ako, mariwawa yung babae kakapsat ng mayal ala. Agsakit tiyang ko kakapsat ka na kayo. Kasi no, siya po divider lang ako, mangagmo amin no, umariwawa no, iskandalo sa ti may isang babae, may isang lalaki nga mayal ala kakapsat. Agar ariwawa umanulol nga kaslatay, umanilil nga kaslatay, atay oken. O sino ka na kaya puti umanal-al no ko? Ay, niliwan kayo lang apo ka narayawong kayo ni Daydi nga kanito, tamok nga nakadayop kayo apo, ang katawa kayo lahat. Problema kini mami nga, nangagmuda di papi ko na batam latan, umayang ang da, no kaya mo ko sa bayan ta ko na ha. Laga na kaya mo. Ala, kakatawad. Ama nagpaypayso dati kakapsat kang gayem. At nagyan namin nga, siyempre, ay lalaki duwang at alam ng babae. Siyempre, duwang babae, di umanal-al na nga dyan ka, abay lang ti, kasi may divider lang ti, dyan ti, ay kakwarto may. Mangagmuha po nga umayang ang da, manulul da ko, manuaso da, agtatagoob da, madamagayam ti laban ti kama. Kakapsat, kagayam niya diyan na. Awang mo tayo, nagdupan. Dahito ya po, kakatawa kayo. Kakatawa kayo apo. Tilagamin ko siya. Parang acoustic lang tayo dito. Hello, Marcel J. Ang paypayso ato ya po tahan nagsasalawasaw. I-share ko lang apo iti mangmangug ko terapi. Uray mo dito'y apo, dito'y ayam mitata. Ito nga to may second floor, iti. At datay mahilig nga kanayon nga mangiyala. O tumunugtog da, litog ka. Tiyo parang may agsukit kami paputugtog may madatay anti Castina. Aldaw, madamamanin ko namin ko madama madyong kagagtutungit kami. Mga litog, madlaw mo kakapsat no. Agang ganad no saan? No, agang ganad kakapsat ita balbalayo. Masapol isilaw yo in singida, loktan yung isilaw, agsar ng sigot tiyang ganad. Ay wa, napigsa nga talaga tambang nagbumat, aglalo no, amuyo ka nga po no, rabi mas napigpig sa ti uni, no ate kasla alas 2, alas 3, no wanti bagbag na nga aglalaukan, napigsa po ti uni ti rabi.
manitog dato litog amumulat nga siyempre agani anitit nga tatay kama da mga may sugkitin mi dati yan tibatok mi apo mo makita mo nga talaga nga madama kakatawan oy da kaya po nga tasawa ni da nga kakabay na baka baka agsasarita na dito yung madamamot ton tilaban nyo. Ay nakatulog siguro ni mami may isang ngawat agboy-boyang nang isa nga na nagtipagtudok nga kasi eh. Tugtugok di jay. Juegos reunidos de todo el mundo en tu Nintendo Switch. ¿Pierda frega los platos? Pues es Oh. Elect ko na da kakapsat. Amabella Prudencio. Oh. Grabe. Nagpaypay siya bagbag putahan ko ngay bagati hang agtusog. Nga sa kaparay datang gundaway. At nasigod nga pagtugtog ko din no agtugtog na matutugtog kon. Aglalo no ate aldawon no malmalom kas jay tumanogtog nga litog siyempre maya mati kasi na mga talaga ta basi mo lang dati semento nga talaga nga di kas laga na anit ko madatay katre awan papayso. Hello manang siya ni Bonifacio. Gutok to'y puso, awawagan na ka, denggem ka din ala, umay ka. Ay shit, Garcia, J. Udarbe. Hello to J. Udarbe. Nilikan sanaay, nililiwek ay di ka rin yudi, ayat kinamdamo, di nga irot nga arapok, wabayan niyas aso nililiwek Delikado tao nga wang lakay na ko naman yung Angelino Cortez. Tagapulo asabayan niyak apros Hello to Antiseni Temporal. nililiwek siya ring Ay to Annabella Prudencio ang ikatawa na. kan ubiyag ko Ay to Marcel Joy. Certain Marcel nyata matulog ako ket trabaho man bumigatan matulog kay latana po for poverty nakaraw ko rin Margela natuog yagiti Hawaii wo al ni Edric watching trabaho wo al ni Edric Eric layo Sir Mayat matasawa ng han nga dakas tumawa Sir Mayat lang no asawa na han nga dakas kaya't naagata isalayo po abayin ka mangrit na ka kabagyan sursurwem tiyag trabaho di mo saksaklutin kagulat mo tapnon rumang ay gatmo hidalaan mo rigat ang trabaho di payantiman mabudkot di nabudo aldaw agraman pa'y domingo rigrigat ning na panalo dito'y haway kapsat ko isala yung kakapsat na yung asunata mayat nga isala ibal sa iyo tano mawakwak na kita tiyatyan nyo po nga agsakit nga galalak diag sarkay shout out kini Perlita Lizardo Apari Centro kuna ni Annabel Prudenciado kumusta po ni Manang Perlita Lizardo iti Apari iti ta Centro kano po agabugin ni Annabel Prudenciado usumi malinglingan no tintinagtingiti at tanggay kas kamlaag nanay sirarang ngayawanan kadakam ni inay ayat na din tuwag sargay alaka di
Dahil ito yapo di para kata kayo amin nga awan. HDR Records and Oyoboy Production. Saan kumana siya ti pabasulen, numarakrak tayat ken langen-langen. Taskat na lawag hanang baybayan, sanak laam mo wag tukang. Umanay ken ka makita na iti namisan, umanay ken kantawag ken pangumustang. Uray no nasukit pilit nga awatek, no panunutek asika ay ayatek. Numpon wag nagkurkurangam kanyak, tinepelak di gumurang jak impakat. Imbes nga ay wenak samtain dadanes nat, kasta ka di pudno nga agayan. Kapkablawak man iti tinadayaw nga biyang iti ina ni Rhea Lira dita Central West Ballesteros Cagayan. Thank you very much nanang ti panagbuyboyam kanyat. Basulem numarakrak taayat ken langen-langen, tasikat na lawag anang baybayan, sanak laam mo wag tukang. Umanay ken ka makita na iti namisan, umanay ken katawag ken pangumustang. Uray no nasakit pilit nga awatek, no panunutek asikat ay ayatek. Pinumpon wag na kurkurangam kanyak, tinepelak di gumurang jakim pakat. Imbes ngay ay wenak santain dadanes nak, kasta kadit na pudno nga agayam. Kasano nga ipatek ko tikas ken ka, martirap tapusong ayat mo jak marikna. Jak marikna patek ko jak marikna tadungom, kasano nga jak gukten panagtuhok ko. Pinumpon wag nagkurkurangam kanyak, tinipelak ti gumura jakim pakat. Imbes nga ay wenak santa indadanes nak, kasta kadit na puno nga agayam. Kasta kadit na puno agayam. Kasta kadit na puno. Sir, pa-shoutout man kininanang ko jay Pugo Ballesteros Cagayan, ni Susana Moralia, nagapukin ni Mara Mariela Edrino. Da kayo amin na po nga nanang. De baga kada kayo amin na po nga buya. Kakapsat kang kagayam, de bagak.
Buti kayo. Amuyo apo, chinek up ko ti YouTube channel ti numutibiyang, kat kuna na ti YouTube, nga mostly ka nga viewers ko apo ko babae, basit te adum lalaki nga maadado nga amang ti babae. Kat nakita ka po dito YouTube channel ti numutibiyang, dagiti upload ko apo nga live streaming ko dito YouTube. Mostly apo nga taga Pilipinas ti kaduan 80% nga agboy-buya. Ket agyam-yaman nakadagiti pada po nga Ilocano, nga data Pilipinas, ta makita ka po dito ko makita amin dito iti mano ti lalaki, mano ti babae, mano ti ubeng, kaskas jay baga namin na po dito YouTube channel to mo tibiyang. No anyang dita Hong Kong kon Singapore apo, nangato ti puntos ti Hong Kong kon Singapore iti panagbuya yo kanyak, iti live streaming ti kangatuan apo Pilipinas apo ti Mang Papado nga agboy-buya kuntoy mo numutibiyang iso nga kada kayo amin na po nga agboy-buya dagiti na nga babakit nga kang kanayo nga agkat-katawa kanyak apo mga liwliwa ikon ray-ray awak iti kada bigat kada live nak apo da kayo apo nga inna nga babakit kasama dagiti inna nga lalakay dagiti ubing kada lalakay babalasang kakabsat kang kagayem agparparang apo dito YouTube channel to mo tibiyang nga ti mostly nga viewers ko apo ket inna uno babae kakabsat ken gagayem ken anag po nga ti puntos iti nakatuan nga puntos apo iti maysa nga pagilyan apo ta syempre bagana no Hong Kong, Singapore, Saudi Arabia kung kunana apo dito Saudi dumot apo ti agbuy-buya kanyak ken dito Amerika basit lang apo iso nga mostly apo nga agbuy-buya pakadanunan dayto apo nga live streaming to mo tibiyang Pilipinas apo ti Mang Papado kada kanyak nga mang buy-buya kada giti amin apo nga live streaming diti Facebook page ito mo tibiyang iso nga agyaman kada kayo amin apo nga Ilocano Ilocana ket mas nang runa apo nga agyaman kada giti kalugar nga taga Ballesteros kakayan nga adda dita apo kon customer dagiti OFWs na apo tano awang kayo apo awan ti kastoy kakaragsak iti daytoy nga Facebook page ti liwliwakin rayaw nga agtultuloy nga agpaypayagpag apo ti tangatang iti kadaldaw ken mostly iti kada Domingo gapo iti singing contest ket sapay ko maapo ta into no sumaruno nga Domingo matuloy da jay singing contest isong i-open ko na po anyaman ti age limit na po ngayon bagak bawi ko na po ta gatan nakti ni 18 to 25 ngem pangasiyo apo awan ti magi-contest nga nabababangem 18 madyak kaya nga talaga ti agala ti contestant nga nabababangen 18 baka madamdamag reklamon to dinto kaya ni inang na 17, 16, 15 kung kunana hangko nga acceptare ni dapo ta talagang minor da pay lang handa po nga mabalin nga makikaskastoy ti dayto nga programa iso nga 18 and above or 75, 80 basta ka kaya na po ti kaya na pay lang apo ti nya kunada tatay kaya na pay lang apo ti medyo bumirit siyempre apo ko mayat kakapsat kang gagayam maki-contest kayo apo basta mo yung i-install iti Ismilyo ada VIP yo hangkay agdamag-damag kanyak takagurgurak apo ti agdamag-damag no nya gita problema yo tapno lang makasali kaya apo dayto nga singing contest toy no mo ti biangket agyaman na kadagiti amin nga admin apo nga 13 kastamet dagiti amin nga buy-buya ken dagiti sponsor ko apo tano awang kayo apo awan apo iti awan dayto no mo ti biang umay umariwa mang pagpakataw mang liliwaken mang rayray-aw kada kayo amin nga sangapada agyaman na kadagiti amin apo nga inna nga babakat nga kanayong no agkastoy nga agreplay da apo iti video to mo tibiyang da kayo mot apo agbuya kayo apo di YouTube channel ko apo i-replay yo i-play yo mot apo tapno maalak dati atay watch hour na nga kung kunada. Okay, dati na po, ready? Medyo agkwanak ta nagsakit dati tiyang Records and Oyoboy Production. nagsakit dati tiyang ko apo nagkatkatawa. Saan nga ba tutoy puso? Isagsagot ko kadagiti amin nga medyo nalunong ti puso na. Bastoy kati na
Saan na ba to? Di puso. Hi Ronald Juan, happy watching. Medyo madanaga na kanda ti Sonata po medyo na lidayo na iso nga paragsaka ka po ti Sonata yo. Tapno mayat apo ti panagkikin day tayo panaginusam iti tayo ito oras. Jak mawatan daytoy rignan siput pinmanaw ka to'y dinan balasiw tao tinapanam imbati na nga agmay may isa marik na kitang tirigat na may adayo iti napatek ken ka anas dungog nga impanaw mo ajak idin inkas kaso ngemorino adayo katenag sikat linaon to'y puso ken rignan sumangpet ka tananamen ta niragsan di sinangan Kasi yun is tangayan. hello to Amabel Prudenciado. Annabel. Sagot ko kada kay amin na po nga OFWs, Balasiw Tao. Marik na kitang tirigat na Shout out naman sir tay friend ko dita Saudi. Iso ni Bermejo Rey. Nagapugin ni Marinel Guillermo. Mike James tong palan pasaraba. Happy watching kada kayo amin na po. Ni Nicole Beltran, kastamad kini Manang Angelina Cortez, ni Seita Garcia, ni pamateg na inka Faith Marita Balno Gumarang. June Urbano, happy watching. si siyak lae agikot puso ken nakem ngemorino adayo katenag sikat Kakapsat ken gagayam gapuapo ta. puso ken Gapuapo ta inna nga babagat ti viewers to mo tibiyang ditoy. Facebook page tayo kakapsat. Pastra kag ti maysa nga ina nga kumanta iti daytoy nga gundaway. sumangpet kan tananamen ta Awang mo te kansyon na. Ay datoy. Okay kakapsat, ipakita kakapsat ti maysa nga ina nga nalinga kumanta. O kita nyo po intermission number na sapay kumatag buybuya hampay lang nga busy iti daytoy nga kanito. Kitaan tayo no, may download ko kakapsat. Tainsen na kanyak tatay. Di madina makayat. Kitaan tayo, CCM kakapsat. Oh, dahil ya po nga ina, nagapo dita Saudi Arabian sa tatay, kachat ko tatay. Kitaan tayo po no may download ko dito, ita buyaan kandingyan tayo po ti kantana. Narigat sa mo manang. Nagbubuya dati ng isen kanyak, narigat sa mo nga may downloadan sa mga in-download nga naling dati manang. O, datoy. Kakapsat, iuray po agda-download dati kansyon na. Barbarang mayat. O, pa-shout out man ko na ni Grace Duldulaw. Hello, Grace Duldulaw. Naimbaga po nga Rabiyo po. Daytoy, isuna. Mayat ka kuma. O, yan. Daytoy po. Please welcome Mrs. Fatima Florido Villaflor.
Dahito ni Manang Fatima Florido Villaflor. Kanyo ti puso na po. Intermission number na. Tamis ng ating pagmamahalan. Ako nag-imason Manang. Akala ko lahat ay walang hangganan. Subalit ang kwento'y biglang nagbago. Lumimot ka sa ating pangako. Wow! Ako ay nilisan. Shout out man boss. Happy birthday kini Genevieve and I. July 14. Kabuluan West Ballesteros Cagayan. Happy power ko na ni Gerald Tango. aking buhay. Wow! Magbalik ka, ako'y maghihintay. Mrs. Fatima Florido Villaflor. Ito ba ang guhit ng aking palad? Sa pag-ibig, ako'y sawing palad. Ganyan ba ang tapat na magmahal? Paglaruan at pagtaksilan. Kahit ako ay linisan mo, puso ko ay hindi nagbabago. Hindi magyan kay mga nagkakapsat iso ni Mrs. Fatima Florido Villaflor. Buhay, magbalik ka, ako'y maghihintay. Ito ba ang guhit ng ating palad? Sa pag-ibig, ako'y sawing palad. Ganyan ba ang tapat na magmahal? Paglaruan at pagtaksilan. Kahit ako ay linisan mo, puso ko ay hindi magbabago. Ay ko Arlene Martinez. Ikaw ang lahat Pagbati sir, happy birthday kay Rhea Bermejo. magbalik ka. Venus din kay Kasin Tiraem Kunada. Ako'y maghihintay. Magbalik ka. Ako'y maghihintay. Allah kakapsat, agyaman na kinimanang Fatima Villaflor, Florido Villaflor. Kunak no, lulukun na lang tatay kakapsat ng isen gayam ti kanta na kanyakit. Manang, mabaling kag practice, mabaling ka nga sumali ti OFWs, agiti amin nga OFW kakapsat, nanyaman ti tawon nyo, ngam, no napadasan nyo na po iti nakikontest dito liwliwakin rayaw dagiti OFW nangabak kayo kan naabak kayo hang kayon apo disqualified kayo dito yen agbuya kayo lang na po tay ipabagi tay mo nagidad duman nga mayat nga makikontest ta kayat kayo pay kung mga alang kakabsat ng kanayong ibagak na kanyo super over kwa kayo dito yun over starring kayo na po no naki-contest kayo idi kan nangabak kayo naabak kayo hang kayon nga mabalin na po nga maki-contest ditoy no daading nyo manang yo wano antiyo lilang yo iso ti pa-contest nyo hala nga si kayo na po tahaan nga mabalinin dahil po ni Mrs. Fatima Florido Villaflor. Kung ano po lukunak na lang kamagaya mga kumanta manang. Thank you sir kung nada po. Ni PTR Mark, shout out man sir kabadag iti kalugaran nga taga Binalan nga mahilig nga aglangoy ti rangtay jay karayan kung na po. Aglalangoy di rangtay di karayan jay karayan kastamit kadagitay padak nga agpapato dockers. Nyang branya yung pato pulutan uno an-anuan nyo apo uno mapugiit.
nga may tuno apo kakabsat ken kagayem. Alawan la po Nicole Beltran siya tuti maysa ko na no kaya kaya po, yan yung pagbaga nga siya maysa ni bagayon sigida dito yan agpalista kayon ta mabaling ko nga isabak ida no Domingo ko da kayo nga OFW nga ina nga nabakutan dagiti da kayo apo nga balo nga mayat nga nalinga kanta amo na ti nga operator ti Smule na agpa-audition kayo kanyak into no Martes tay palabang kayo no Domingo apo hangko mabalin nga baliwan apo ta Ilocano nga mente talaga nga paglalabanan nyo dito iso nga Ilocano lang apo ti kantaan nyo ta ang Ilocano kayo mo't alang agkanta kay ti English apay Amerikana kayo wonog ta agkanta kay ti Tagalog apay Tagalog kayo ko Ilocana kayo apo Ilocano hanyo nga iba inti na kinapudno nga agsidsida kayo apo ti Bogoong kuna ni antibangot nya aday kaya po iti para kata kayo amin ket pasragagmat apo ti maysa nga ina nga nagapo iti bugay kagayan nga mag-intermission iti daytoy nga kanito tanabayagan apo nga imbagana iti kanyak daytoy apo ni nagbuybuyan ni Manang Fatima daytoy apo kita man naisunan okay, agbuybuya iso na po naka-online. Happy watching from Bugay. Pataw pa Bugay pataw ba ito? Dahito ya po, please welcome from Pataw. Hello, din ba nagkatayan na pagsabi na sa mga sa nilang isabot ko pagkatayo, pagsabot ko kalagadian, nabaka ka na barogan. Basa from Pataw Bugay Cagayan, Pataw siguro datoy. Please welcome Manang Emmy Toriser. Hello, din ba nagkatayan na pagsabi na sa mga sa nilang isabot ko pagkatayo, pagsabot ko kalagadian, nabaka ka na barogan lalasan, kastamet ng kalagadi OFW. Thank you. Angan arigat yawan asawa na at ato ang contestant kon, mamalit na gituyin. Ito red, mutlang na napiyangkot, masapulang kay ina. Babang taagos ng tuadi may sasaan. Mrs. Emmy Toriser, iti Bugay Cagayan. Na kumatirik-rik na ita nga agdama awan pa, betuok na awan pa, katrigat na tibaru, magmay-may sa niyag kasurutan ti aramid na. Agbanbaniit ng tika arik ko, ket day ti pusok isip iyapan ko, barbaren no dumawi tarik nam, managpili ket sikat, kagasat na kay mas na ayan mo nayarik na. Salam Manang Emmy Toriser, happy watching. Tanggaya Manang Angelina Cortez. Manang Angelino Cortez, makisali ka. Juanita Miranda, Olvi Lizardo. Mayat apo nga ibalsay. Pagtumpan lang ragsakot, kalat amon di kanto, agbabawi alan ading ko di ka naging tipin. Ada amin kanya. Hello to Norgy Viloria, happy watching. To Marinel Guillermo, Norgy Viloria, Sid Garcia, Manang Shali Bonifacio, Manang Shali Bonifacio, maki-contest ka. Oh, naging masako iyalalay. Alele Angelina Cortez. Angelina Cortez, salam Manang. Share kaliliwa, arado di akuya. Ay to, admin Mea Scado. Ako at mo. Kagsakading to mabubo sa binto maumag sa dato'y puso. O, dayaya po. Hello, Evelyn Domingo Talbo, Angelina, mabak naktupay, sir kunan. Alak, kakabsat ka, Lovely Jazz. Kita man, no, Dani Lovely Jazz ito. Lovely Jazz, ka naman tayo kwayo kini kwa. Kasinsen. At ay kantayo kini
second placer. Awan mo tintid mo gamin. O da kayo apong admin, Maribel, no, at datay amo man da jintid din nila lovely just nga nagjowet da kini John Ray, itid mo man kanyak tay patukar ko kakapsat. May, ma'am, think positive ko na gasam data, think positive, madama sir ko na. Daya po iti, ako na kayo. Kakapsat, ken gagayem. Ako na kayo apo ta, mangkita nakti. O agsasalusod kasano sir no ti sumali kano. Laglagipin nyo gaya mapo into no Domingo. Iso apo iti raffle draw iti may nga burias nga native nga baboy. Kakinitak dati apo pa na numbers iti followers na kakapsat ko 6,560 kunanan sa tatay. Iso nga pangpangasiyo apo no kayat yu ti makiyay sali. Agpapalo kayo iti lima nga gagayim yung nutapan kayo hanga masapo lang agpapalo kayo na po si kailang nga mismo ti agpalon kano kaya yu ako no danak yu apo nga da Facebook na po no ag live nak ada notification nga talaga nga mabuya nak insigidan no agla live nak iso nga no kaya yu apo ti agpapalo da kayo nga tapan agyaman nak kuno saan kapo tapang kayo na po okay lang napimpida sa po nga tumulong kayo nga mangpado iti followers da iti Facebook kayo kakapsat ta barbareng laeng maalak apo ti 10,000 nga followers na ada dunto pa apo ti ay sukat na iti ayat kon tulong nyo iti dio kanya kay agyaman ang kadagiti admin ko apo ta kakasidang agpapalo kakasidang agpa-subscribe anon nya ti baga da kanyak arami din mi amin tano ayat mi apo nga manayunan ti subscribers ken manayunan ti followers dahito Facebook page tayo apo ket dahito apo iti isagsagot ko kada kayo amin kitapan datay ati kwatyo apo dati winner tayo apo iti Domingo yaka mo nagbuybuyan ni Christine ayan nagbuybuyan sa yaka mo no naka-online datoy ta naka-online itoy ni Christine Ragunton. Hello Christine Ragunton, shout out kadagiti kakadua ang Dockers ni pangpanguluan ni Master mi nga taga Fugu Ballesteros Cagayan ni Master George Olivas Tabada. Dockers, amo niya ubraan nyo Dockers niya data nga grupo kakapsat. Naka-duty kayo apo. Kakabsat kin kagayem Christine Joy. Kita man na po da kansyon na ni Christine. Awam mo tin pasa ng aminon. Christine Joy, nagbubuya ka Christine Joy Dagyo. Nagadunga kway no agkanta ka itagnak gamin. Agkanta ka itagnak, ikan naman ti kantam. Christine Joy Dagyo, tinangaba ka po di Domingo. Awan mo tinsen na kanyak dati balasang kanagado makikita ka po dito Facebook nga agkang kantay. So, thank you ma'am from admin May ko na po. Aduti na invite ko na po. Kaya hello to Ruel Bisperas. Kada kayo amin nga buya po 47. Ket ni damot tumawtawagon. Hello. Kakabsat ken kagayem. Dahito ya po iti alawon la po. Agbibiro ko ti patukar ko apo nga ag intermission da kayo apo nga mayat nga makikontest babae la kain nya mga tawtawon nya po basta kaya yo apo ti agkanta ako mabalin na apo nga makisali kayo into no Domingo. Ag audition nakto no Martes na po. Agkita nakti sponsor ko iti paralod talod ti abakon nyo hampay lang iti amin nga weekly apo nga pa-contest ko load ti abakon nyo apo santo semifinals kwartanton kon ti grand finals kwartanto motten kakapsat kang gagayem tatestingin tayo dahito apo iti para kata kayo amin nga awan iti labas na okay. O yan, nalaing ay ta winner iti Domingo sir ko na nawang garod makitkitak man nga nalaing agkantangam tidakas na hanak mga sinenanti kantana dati winner itaganak gamin tapno ti kasta kumbay ko kakagkan
Kakabsat na video okay kami, medyo basta napintas apo ti record na mabalin siguro medyo baka naunag data -1 na. No kaya ayo, ag -1 kayo tapos i-video yo mapipintas pa eh. Kasi no video okay kami na banarbar ka da naunag ti uni na. O Hawaiano, kada kaya amin na po nga buya. Hawaiano di amuda nanam ay ibiyag mo di dalaan mo adumen a sakripisyo iti inaldaw gayang ko ang panagtrabaho iti Kuya Boss, mabalin sir. Siya, kuwan, mabalin, Jane Andres. Agrubuat kan isaganang tay balon mo no di ka makamaneho wenno awanan ka tay karro gamude mo tay bas para alasin. Kumusta kaya amin na po dita Barangay Pugu, Ballesteros, Cagayan, dagiti viewers apo na yung pag-ngarabiyo amin. Yati Hawaiano trabaho tatlo nagdamit tulyar mo ay yati Hawaiano isembang tabaging iti trabaho pinton bumakasyon ka ako Hawaiano isaltek munto umaala umadayakan ko Aisa, isen mo tayo dyan. Isen mo kanya-kanya, Aisa. agayos nga umbong di painom mo di dalaan mo nag-uutang Hello, ka Chikwe, di Sir Tulentun. pinton bumakasyon ka ako Hawaiano paalaan ko di intero Abu Mario inton agsugli ka iti Hawaii kayem ko ikaramutan tumanen abayadan tayo inutang mo ay biyag ni Hawaiano at trabaho tatlong agdamit tulyar mo Awan Chikwe, daluso ka na naman Domingo. biyag ni Hawaiano isembang tabagim iti trabaho Kakapsat pasrikik ni Aisa Wamerga de la Cruz, iti 5th placer tayo tinaglabas nga Grand Finals. tabagim iti trabaho Tapi kasadyay. Oh, let's welcome Aisa Wamerga de la Cruz. Kay balasang ti amyanan nanugin makakal ka 5th placer ini Grand Finals kakapsat. Kapututang day pa balasang pagsitawan natamang nga adayat gabot na palalo aginaligat yan lumaalo huy manday taas mong bat ay kaglagsat mo di agresa kay balasang di amyanan gagap na kung mabalin na pagwadan awan di pangisugatan ilukana kay tabunan man di kanto pulas at babay Hello sir, good afternoon sir. Ken ka
podcast namin nga buwag tinggi kinagbubuya. Kada kita'y kakapsat ko dita Las Palmas, Canary Island, watching from Rome, Italy. Thank you sir, naga po kini Rowena Tiñesa Lasso. Kaya po nga data Las Palmas, Gran Canaria, kapkablawan na kayo ni Rowena Tiñesa Lasso. Iti Rome, Italy. Thank you very much po. Mani po dito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain. To'y Facebook page. Diniliwakin na yaw dagiti OFWs ng Ilocano kakapsat. Agyam-yaman at kata kayo amin nga buyan. Mabalin nga maki-contest ni Admin Lovely Just Ditoy. Oray ni Admin Catherine Escalona Cantor. Balasang di ang yanang inka mabili. Balasang di ang yanang inka mabili. Thank you. Dajay kakabsat ni Pip Placer. Aisa Wamerga manipod iti Taiwan ti ayam mo idin Aisa. Uno Korea. Kakabsat kin kagayam, dahil po, ti balasang ti amyanan, balasang itigaang Curimaw, Ilocos Norte, nagbalin nga Pip Placer tayo po iti naglabas nga Grand Final Season 1. Baysa ka balasang pailang kakabsat nga babaro, niya makunayo, balasang ti amyanan, nagapu iti Barangay Gaang Curimaw, Ilocos Norte, kakabsat. Na kayo apo kapag pay lang, mabalin kayo nga i-message dak ta iyam amu kayo kanya na. Di ba? O ayan, practice kan chairman ko na dakin ni apo chairman. Alawen, adanak ti bagbagam sa aserata Korea, Taiwan ko nam. O, Taiwan ka no. Ate kano lugar apo nga sumingil aday so na iti Taiwan. O ni Aisa Wamerga de la Cruz kakabsat. At daiso na iti Taiwan, may sapay lang nga napusang sak nga balasang. O, agasam data. Abali diti bayadam amin kanyak, 100 Korea dollars. Ay, Taiwan dollars, kayam. Inya tinagan ti kwartayo dita Taiwan. Kakatawa naman yung kakabsat. Alawang kakabsat kang gagayem. Ket, aguri kayo, inya awan pay admin support nato ko na madamada po nga makibit yung tongtong. Kayat kuman apong andingayan kayo iti dayto nga kanito. Kaya't kayo man po nga andi ngayon iti dayto nga kanito nga maadamiting ko apo ti asupil tataklas 4 ko ne 10 minutes before 4 o'clock in the afternoon here in Santa Cruz, Tenerife, Spain kakabsat. Ket medyo agpakada na ko na po tanan narigat no maladaw na meeting me. Agmi-meeting kami na po ti officers and members iti ASUPIL, dagiti Asosasyon dagiti Pilipino dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Ket masapula po nga mapanda maki-meeting ta toyno mo tibiyang may sa apo nga officer, Vice President niya po, Presidente Christopher Paz iti Ilocos Sur. Ket daytoy na po ti pamakada bilang kada kayo amin sapay kumapot ang kikita tayo manen to nag-live na. Dahil po ti para kada kayo amin nga awan iti lawas na. Pamakada nga bilang kada kayo amin apo nga buybuya. Dagiti na nga baka po
Imperio talo da kayo no ito no Martes. Sagiti na nga baka po. Iti question and answer portion. Masapol nga iti dito din ang peryo. Anya at dagan ka kakastoy marikrik na sipag nagkita Da kayo po nga 53 nga naka-online iti tayo ito yung aguntaway 54 agyaman na po na iti ado kada kayo amin na po. Da kayo amin na po nga taga Pupo Ballesteros ka kayan ayan man nga suli tulubong iti ayan nyo po. OFW ken kastamit apo dagiti kakapsat tayo nga taga Pilipinas na imbag nga radio amin na po. Keep safe and God bless you all dita Pilipinas. Kastamit apo dagiti OFWs na imbag nga rabi, na imbag nga malem, na imbag nga bigat yo amin papagayam. Agyaman ak apot unay iti ado ti support tayo iti dayto nga Facebook page liwliwag ken rayaw dagiti OFWs kay Ilocano. Manipod dito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain. To'y manong kapsat ken kayem yo ti tangatang nagbalin nga timonyo iti daytoy nga kanito Roderick Temporal Label Lizardo Molina lang apo. Manipod iti Barangay Payaganis, Ballesteros, Cagayan. Agyaman ak po. Thank you very much. awan oras adi sikat malagip ko amin akan ito awagag tanagan mo kurang di aldaw punujak mangigtatimek mo oh my beloved sigati ragragsak ko oh my beloved sikat ay ayate Adios, adios, hasta luego. I always Thank you very much for watching. Kada kayo amin na po. Good night and sweet dreams to all of you. oh my beloved agmay may sa katoy puso children duas pa I love you so Thank you kada kayo amin na po. God bless po sa inyong lahat.